Vojni sveštenici obavljaju masovne verske obrede. Naročito se svečano slavio Uskrs. Kanadski sveštenik dr. Boyd beleži: regent Aleksandar stade pred vojsku i uzviknu: Hristos voskrese, braćo! I sva vojska gromko odgovori: vaistinu voskrese. Jedinstven prizor. Jedan vladar, kao neki apostol, objavljuje vojsci da je Hristos vaskrsao i vojska potvrđuje reči svog vladara. Došao je trenutak polaska na Solunski front. Ni u najtežim mukama i nevoljama vojnici nisu prestali da veruju da će doći taj čas. Srca srpskih vojnika tukla su radosno, jer je odlazak u Solun značio početak povratka domovini. Ko bi rekao da su to oni vojnici koji su goli, bosi, gladni, žedni, polumrtvi došli na krv, a još nedavno govorilo se da srpska vojska više ne postoji. Trinaestog aprila počelo je ukrcavanje na savezničke brodove. Rastanak sa krfljanima nije mogao proći bez suza na obe strane. Neka vas Bog blagoslovi, dobri Srbi, da se što pre vratite svojim kućama i onima koje vas tako željno čekaju. Ostrvo Krf je deo srpske istorije. Srbi će zauvek ostati vezani za Krf, za ovo lepo ostrvo i njegove blagorodne ljude.
14. septembra 1918. godine počelo je 24-časovno zasipanje neprijatelja vatrom iz 580 topova. Prethodno je Clemenceau telegrafisao Depereu: ovlašćeni ste da započnete akciju kad nađete za shodno. Sutradan Srbi i Francuzi prave proboj širine 14 km. Francuzi posle 2 dana zastanu, a Srbe više niko ne zaustavi do konačne pobede. Bugari, kojima su bili rekli da su Srbi pomrli u albanskim planinama, povikaše: bežite živi, evo mrtvi. Pa bacaju oružje i bezglavo beže. Srbi munjevito prodiru, ne obazirući se što su im bokovi nezaštićeni, jer su saveznici ostali na polaznim položajima. Oni na njih više ne računaju i ne čuju njihova upozorenja. Već su odmakli 50 km. Posle nedelju dana prelaze Vardar, čime je Solunski front bio probijen. Nemačka komanda naređuje opšte povlačenje. Vojni istoričar Peter Kirch: srpski proboj je prvi prodor u tvrđavu Nemačke. Time je ovo sporedno ratište dobilo odlučujući značaj za dalji tok rata. 29. septembra kapitulira Bugarska. Izbačena je iz stroja armija od 700.000 vojnika. Bugarski vojnici radosno odlaze u zarobljeništvo. Car Vilhem je ogorčen na njih. Zar da 62.000 Srba odlučuje u ishodu rata? Englezi priznaju grešku. Lloyd George: od svih sporednih bojišta najvažnijim se pokazalo ono na prezrenom Solunskom frontu. Tamo je zadat smrtni udarac centralnim silama. Uzalud saveznici opominju Mišića da ne strelja tako neoprezno. Mišićevi vojnici marširaju po 17 sati i odmah stupaju u borbu. Francuska konjica ih jedva stiže. Najzad uleću u domovinu, napredujući od Kumanova do Niša 160 km za 6 dana. Bilo je to najveće i najbrže napredovanje saveznika, kaže Gustav Evre. General Bojović se oglušio naredbu Deperea da se zaustavi pred Beogradom. Njegove prethodnice toržestveno ulaze u srpsku prestonicu, pošto su 45 dana gonili neprijatelja čitavih 600 km. Tako se zatvorio krug ove velike epopeje. Tako su izgnani Srbi ostvarili svoj san da povrate svoju zemlju i da se vrate svojim kućama. A cena? Cena je zaista prevelika, poražavajuća. Sa 26% gubitaka, Srbija je daleko ispred svih učesnika u ovom ratu.